Remikap ta achu wi khamtai apawping BMG KAY Sam KG phanganga khalemai na khami khayon kichangai na tangda ksai sanghaira Central Sugar ot kasa pingwi TA 4% matai kami haira Lekhyang thor ajit Tangkol Express wipau thangmering chodang ina pami dele pawping hi maisai na nganang rumsa NFSA beneficiaries pingni khalemai na sam khami kumbai washung khwai miyami haira National Food Security Act we azingni BMG KAY we aina beneficiary li kachang ni sam KG phanganga khami chi ajikum khyon kachang aina tangda miwara chi haira Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana BMG KAY face kashnia we kachang gathum kaja tatraha aina khyon washungda Union Cabinet na kasai sangmi ghaina COVID mimawi aina yari chodra shumhaira gaji phaning mida rakra phanit phanau atamli yari psychorally kashagaza ngrinra nuda atam kasai sang khamina chia BMG KAY we face kashnia we hili food cranes lakh metric tons shaka magada khani shika mishokra da hanga BMG KAY hi kachang magada phanga chadra haina Central Sugar ot kasana pingwiwang TA 4% mataiga mikwai cabinet na Miami hera Central government employees kala pensioners pingwi dearness allowances kala dearness relief mataiga khamichi ajakum marang changwi ena shan phokra da INB minister Anurag Thakur na hanga India with Central Sugar ot kasana mi lakhang phanga kala pension kazana lakhang truk da akhalaya da hanga TA mataiga khamichi na Sugar kum khali lupa 6,591.36 crore chungmai tang sakra kala pensioner bingwi mataiga khamichina kum khali lupa 6,261.20 crore chungmai tang sakra da minister jina hanga HIV IBC lambi mari khakta da miyoy amadagi amadasin HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangda ba miyoy singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandui Ana laying the e-copy matamda HIV test over the e-copy HIV Jang naina amadi niyom chumna kondom season bana HIV taking out thokpa Sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sunga thokpa ngami aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimak to sokhali masigi namkhai leite chahi lining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada matang sendokpa ngami aina domu singnari HIV test tawna bagida aina domu singnari kondom sijina bagida aina domu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupamoron khangna bagida mak AIDS toll free number 1097 the phone tobi English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tawiu amadi sijina view Women of Hompung Unit for Social Advancement we ngachashing gazip aina ngsoda pangthem ngahan rungmi hera Gazipchi for better tomorrow kaji hina tuigui sala tarik magada shini thang ilongshim aungtang Hongpung li kuikaya Tangushina along with President Tingrepi Lunghar Washina Kamatuli Unit Ping Koka Kasata Karkasa Maram Hangda Apang Ping Koka Masaka Longre Sauta Horada Hangsanga Hongpung Unit Chi Nala TSL Jizukami Guidelines Shurtit Kwai Kasatsanga Ukro Headquarter Li Shina Long Kani Gaja Husa aina Hongpung Shina Long we Kan Kana Maram Hangda DSL Zanglaga Katumjina Maithalung Sayada Kasatsanga Husana Gadom Kami we Bangla Ningashi Pongshokta Husa we member ZAS Pami 1 PhD in Nutrition Kukup Kala YS Sowon MPPS Kukup Wivang Felicitate Samida Anile Tingrepina So Kangaila Pongshoka Women of Hongpung Unit for Social Advancement we Ngachasing Gzip Chile Ngishan Sari Shaksang Rokta Shinausan Sagatum Langda Wazanga Gzip Chile Choreography and a Pangrak Handicraft Ngahan Rungmida Atumui or Chile Auction Sami Hera Gzip Chui Yari Bingna Husawi President YLNC we Gatan Alungli Kokasada Vakavai La Dangul Shinau Long we Bangla Seha Sasanga Pauhi Ukro Times we Ena Gakuina Tangkul Mason Association TMA we Rian Endorsement Program Aya Tangkul Region Compound Singahaira Program Chile Tangkul Katam Now Saklong
tangkul leisak long tangkul shinau long kala tangkul naga long wi mingning pingla wazangda mi hangtruk langdana sharukuya DMA founder Yerjibem Kaping na association wi Kharchan Phajitheda kahang ana 1986 li othapokta katung ga tra ka sampang mamanda 2004 li itumui alungli maite miyangna tangkul mystery pingli gazai acham aram chakshida ga sa ga thai sangaphang aina machuglaga society aga leplungra da phaning ga khuina chia Chida sada 2004 tadraha tarik tumrada akathang tangkul mystery society da hapokta James Singlina kare president samilga 2009 kum long chui kare rising day miyona chia founder chinagahang 6 June 2014 makh tarik tharuk thang WTR na tangkul mason association himalay paimara da tami hawo kanauda ajui WTR wi CAO Kilonser Colonel Rita Chinauyo kachuina tangkul mason association hi leng yi plunga da od manga phaikar ga khui sambang ga phokna da hanga Daniel wi vice president Dusem Kamkuruna ka satsang da thui ga hali shega khut le salala aje hi da ranganing ga khui hi thailaga so khangai phongshoka kala CAO Chinauyo kachuina khamtha khamong shok mi wi bang maya khangai phongshoka Dignity of Labor li saklak aina khuida shepasak vai wi bangla Mason Association ni ka bosa haira TKSB President Shimri Rising na gahang higda association hi acha aina leplungi gichina kala ot kasa tharan khalatali pen gashap leida yarili sheba sami khwai hangsanga yurjat kateli mathamai sathai mai gichi mirin ngasa sada Shimri Rising na kasatsanga DSL Joint Secretary Epical Soro Aziama Nagahang Rian Association li Otsak Vai Apong Chithei Kala Chizumia Chuivang Rian Matada Shijinda Makang Kamai Ngazib Kamai Association Sang Saksada Hangsanga Tangkamai Sagathai China Achinang Rally Machipa Thaila Tamgachitei Kakdom Hiling Roksada Tangku Leisak Long Executive Kanrin Lazimik Nahanga DMA we are Article 10 li kahang kamang gazaping na pungbu masapaim ragaji hi saklak aina khuing sa khangai hang sangaira WTR CEO Kilonse Colonel Rita Chinauyo kachuina kahang tangkul hing ziplak chulak aina machukta kring yurng sasa Rian endorse kasa otsin khuika ka hai hina itumui saran chachur gdaina rasing khui ka hai hi itum yur khalatana singkhuida society wa alungli securities leime khwai ngasaki kichina da hanga Yariwi Odram Kangatsa hi aina katata Yariwi security li Kangjon Laira Gachili Sakta Queen Sakngaya da WTR CEO Kachuina Hangsanga. Tangkul Mason Association li Aruri Mingjan Sak Hai Mi Machine Shagatum Lang Hairachia. Kala Kachicha we Otpam Atishura IT card Langavami Haira. Chitata Sada Yarina Mystery Bingli Ot Kachisin Taran Atumui Otpam Atishura Chisin Miloda Hangmutin Haira. Tangkul Mason Association with Secretary Shalom Horam Nagahang Tangkul Apamli Mystery Ot Kasa Tangkul Now Maite Now La Mayang Now Ngate De Da Le Dale Ko Ot Kasawi Aman Association na Red Kami Atishura Sadrachia Ot Vakasa Tran Mason Kalata Winning Aina Aman Ngate De Da Mukhing Now Paimana Gajihi Tangasak Ngaya Da Horam Na Hangsanga Tangkul Welfare Society Mumbai wi Culture Day Aya Mumbai University wi Marathi Pasha Bhavan li Mayon Haira. Gazip Chile Animal Husbandry and Veterinary Kala Transport Minister Kushim Bashum na Masowa Sami Kala Bank of India wi Chief Manager Sodon Ningsheng na Kayawo Sada Anili Jingjuro Yud na Pajak Aina Ngarokhuya. Tangkul Welfare Society Mumbai wi President na kahang State Chogarli Kharchan Salaga Mumbai li Manipur Bhavan aka Haimi Khwaila hangsangda Mumbai li Bamda Clay Northeast now La Mumbai li Bamda Clay Tangkul now bingwi Kachot hang mida Kangajon Pohairachia Rakra Datraha Kajang Tangkul Welfare Society Mumbai wi Kum Thara Kapairaka Ajukum Anniversary Mamiyon Ramrada Zingum Mamiyon Khwai Rindalechia Tangkul Welfare Society Mumbai wi Culture Daily Zangkhwai Khanghot Wibang Minister Kushim Bashumna Ringapa Ningshi Pangshoka Miram Lila Itumui Ngashan Sari Shaksa Pajak Sada Welcome Sakwi Tailaga Minister China Ningyang Kong Pangshoka Kushim Bashumna Mumbai li Bamda Kale Kadam Naubing Lyric Matalak Aina Tamkuiluk Ji Hangsangda Atam Akali Tamkui Kahai Officer Higata Hi Ishitangku Nauna Chungmi Saya Ka Ara Jajur Gadaina Chungmi Haira Gaji Hangsanga Kushim Bashumna Tangkul Welfare Society Mumbai li Paisa Aina Lakang John Mihaira Kayawo Sojom Ningsheng Nagahang Ayali Gabam
la otsada khlei hi ning matiaw la ka shung mapung ka pha professional ngsa khuida yure sang vai sa sada ka satsanga All Dangku Men's Volleyball Village Level Open Tournament Langjin Sai Kasa Tarik Ngson Haira Ngahanje Tatraha Tarik Tumra Aina Habokta Ngapai Tarik Tharuk Aina Tangda Volleyball Crown Awungdang Humpung Yukru District Li Langjin Sai Kasana Ngahanje Awungdang Aina Kasomdang Organization Humpung Kala Awungdang Kala Kasomdang Youth Organization Humpung Na Makok Kamina Masa kapai maram khalei wiwang atam makaklang son bahira da organizing committee wi convener RN Khanting Thot na pau miraya All Naga Student Association wi gagathuma Legislative Assembly akama bamgi da leidale Assembly chi Yukru headquarter lila tangko kadam naw saklong na makhok mida UDCRMS Auditorium Yukru li pamra Assembly chi li constituent unit tharada chikona shiru khuira da hanga Ajazamikyo World Heart Day beyond the Sky Hospital Imphali Kalemaina Heart Screening Sami Gida Ledale. Manipur Heart Foundation Ling Shikta Sky Hospital na Achu World Heart Day beyond the service chi Kalemaina room kamigsana. Sky Hospital Kalemaina service Miki Gichi Singkum Hang Panga we atung ping wibang ECG diabetes test high BP test and the free heart screening Samira. Singkum Tarada Chishad Azing ping wibang free eco color free heart screening Samira Chia. Ningasang pingna 8415934236 maningaka 8415938207 li mingchan sak waing han wa paira free heart screening game ji ajung athor bungthra aina habokra terrorist group le link le kala aini matungda wat kasa wibang Popular Front of India le center shokarna pen sahira pen kasaje home affair ministry na chishat mida BFI le khangshik pinglila mamiam ra gaji hanga BFI le pen gasaje Uttar Pradesh Karnataka kala Gujarat we state shorkar pingnala katoma the center with notification ni hangsanga chita the sada Arab Popular Front of India hila LET JEM Saimai Al Qada Higda group pen sag high list li janghaina BFI kala allies pingna ngale hiwi integrity sovereignty kala security li sag zu ot kasawang pen saga haina da MHA notification shoka Tugai Haptale Popular Front of India we office pingli National Investigation Agency na raid sakchangda chadra gahaina BFI hi 2007 kum India azeshong legasa Muslim organization kathum ngshikwilaga kasemna National Democratic Front Karnataka Forum for Dignity kala Manita Nethi Basarai hibing hina BFI kasemna Manipur BFI office Thobal district li kale Lilong Lehaukong we office kala Mayang Imphal West district we Airong Chasapa PFA office lila NIA Rechi Wazia Rod Kamra Chok Sakwai Lupa Kami Ning Kamong Leda Jikam Kwai National Investigation Agency Enforcement Directorate kala local police sangda Aya State Trakali Raid Waghaina BFI li Kangshik group kale kate Rehab India Foundation Campus Front of India All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organization, National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation Hiping Hilila Center na Pen Sahira. BFI is Student Islamic Movement of India le Pen Saka Hai Thili Semkuya kala Muslim aina marginalized communities pingli socio-economic empowerment Kiramik Vai Kasa Atumui Ningrin Najia. Prop agencies na kahang atishura group china social activities quikarek laga khanuthot radicalize kasat kala terror activities wibang resource kasem ot kasana organization we member ping na Kerilali College professor akwi pang kata tami gahaiwi ochod la shokta hiwi aina group chili mikchang phokajia pang kata ta kamiche professor china Malayalam question paper kasemli Prophet Muhammad we khaya shiman khang sak maram ga sang wi bang na da hanga BFI kala chili khang shik long ping we phaisa ka chi we ena ungjang kala ga chila central agencies ping na phashok vai sa dale fundraiser vai outfit chi we katana ping Middle East li via kala terrorist organization ISIS kathale khanwi thot hog sang li la ngchona da hanga BFI li unlawful activities act we azingli chingum phangawi bang pen sa wa gi gijina Post Office Passport Seva Kendrasli Police Clearance Certificate Misho Phokhaira Police Clearance Certificate Kapo Chungsangda Khalaichi
nang mi khwai da PCC service ji online post office passport seva kendra cycurally sakhui pai haura da external affairs ministry na tahaira service ji ayawi ena hapok mi gahaina post office passport seva kendrasli service high committee na PCC appointment slot chungmai hangmi da thakmai sakhui ng sakra da yarwi wang passport related service komai khira kamina da sender shokarwi spokesperson akana hanga post office passport seva kendrasli police clearance certificate khuipai khang sakina India region now ayali ot wakasa pingmang maningla kadam gish long term visa immigration higatha wibang gapang sarada ministry na hanga Kurgan limba kamishung call center shokasa police na tukui haira Chili otsak sa Manipur mi gatum jangda michiko tukui haira cryptocurrency kasing US National Bingley Federal Crimes Commissariat laga call center wi mi pingchina lupa katei zagsana da officials na hanga same flying squad aina Kurgan police team na Shothang raid wasada Delhi wi mi Satyendra Alaisam Ankis Sachdeva UPV Apisavan Sabarwa Eglavia Vishar Vishwakarma Kala Manipur mi Thomsang Chaukhoni Makoi Kangloi Atumli Tukukuina Atumili Legasa Lupala Aha Tangkai Laptop Mati CBO Gutum the police na Kuimi Haira USV Mipingli Kasida Atumna US dollar 200 to 1,600 kajia lupa ting trada truk shikawi ena habokta lupa lag akalang da kasiza kasana chia. Deputy Superintendent of Police Interjet Yadef na kahang pau sambangda atumna Kurgan Sector 48 Sona Road li khalai JMT Megapolis wi mathang gashiniali raid kwana. Office Juwileran Lyric Lamale Samana Chia, Gadai Gazagala IT Egg we Azingni to quick high being Chiwitungli, Cybercrime Police Station li FIR Tasanghaira. Laluida Achu we Kamataya Baubing BMG KAY Sam KG Panganga Kalemaina Kami Kayon Gajangaina Tanga Ksay Sanghaira. Central Shogar Ot Kasabing we TA 4% Matai Kami Hera. Achu we pau hiling jang haira pau ngana da kleina tum sai kurali ring pa kala khamaya zimi shong sa serano